Renungan harian lan bahasa Toraya tanggala sang pulo karua bulan sang pulo dua tahun 2023. Siulu tu di pakaboro lan sangan napung Yesu. Bungkaran kadanku kukua makada salama melambi sia salama sitamu mali lan sangan napung Yesu. Sipatuki sia leki umpakendek pangando siapa pudian langan olo malabina puang titanan tallo do tangan langi bana suruga. Belana tontong bang tumamasena siapa kaborona mekulambu taruno ke allo sia kewongi lan mintu allo katuanta. Na melami totemo siulu solanasang la dibasa seladirangi tu sukaran alukna puang matua. Ia motu diala lamai misa raja-raja pasala sang pulong karua angka misa selako angka sang prolima. Apa dolo jomito esiulu solanasang may komi tasang kutu banne umpamaripi pena anta palaku patunduan langan puang matua ta masambayang. Kipu di sa kipagalabi itu sanga maratun mi o puang lansangan na puang kipong Yesu. Bilang nakikanasay kumua ia tu mamasemi pakaboromi siapandaraan mi lako kami mintu tommi. Nenek mang mempayan lan mintu allo katuangki la biraka temelami totemo mangkaomokan mi kampai lan sang bongi lenduna angki madin milik melo sisola kale manaman. Na dolo laki pataru tesara sia kalingkangki. Laki basa sia laki rangi sia laki nannong tusukan alukmi opuang. Mas sambayangkan mati kalemi ami tontong pasakekan sia ponoikan pena masalomi. Angki madin untandai seunisan ni tupatu borongna tukaran mi laku kami. Angki madin umpogoy lan mintu kalingkangki selan katuangki sisola sang silurangki. Pasakekan siapa mari pimukan opuang belan nasakka amotu penangki sia tangaki la umperangi sia la umbasai tu sukaran alukmi ya mote tu pasambayangki tu tontong ki parampo ma tete lansanganna puangki puang Yesu. Amin. Kombongan masalona puang ia tu sukaran alukna puang tu la dibasa la dirangi sela dinannong melambi totemo ia motulan mai misa raja-raja pasala sang pulo karua angka misa saelako angka sang pulo lima nakua tu kadanna puang obaja pangulu sandan wainna Ahab sitammu Elia. Ia tonna masai allo molan taun maapen talunna rampo mi tukadanna puang lako Elia nakua. Maleko umpa petiruanan kalemu lako Ahab belanna ia kupasai mo tu uran dao tekolina padang. Malemi tu Elia umpa petiruan kalena lako Ahab atu ia to karorian panang dio Samaria. Ia moto natambai mi Ahab tu obaja pangulu sandan wenna ia tu obaja mengkaola tongan langan puang. Belanna ia tonna rabunni Isabel tu nabinna puang na ala obaja tu saratu nabi annabuni si 50 lan ke misa oi loko anna parakai na benni roti sola wai. Kuami tu Ahab lako obaja maleko sumalong lan lutondok diolu to kalimbuang sia salu mbai anta kabutui sia riu anta petupi temai darang sia bagala sia da tapatei tu ba tu pira-pira patuan. Na borongan ni tu tondok la nasalongi ia tu Ahab ia unnola senga
na ia tu obaja unola senga duka. Ia ton na marasan tu obaja lubingka pakalan pasitamui Elia. Ia ton na tandai mi tukumi umpe katabe na kuah kamu raka te buangku Elia. Mebale mi lako na kuah. Iyo, aku mo. Ia komi umpokadan ni puang mi kumua inde sia tu Elia. Apa na kuah tu obaja lako? Apa rasa laku te? Ami sorong ra tama liman na ahab kumua anna pataina. Laleluk raka tuona puang kapenomban mi manasata itu misa bangsa siakada tuan nasala nani puangku usua tau lako undaka komi. Yan na kuai tu tau ia to mai kumua ta ia inde na suami tu bangsa siakada tuan ia to umpalau sumpah kumua ta na apa komi. Na to temo mi kua male komi pukalan ni puang mi kumua inde sia tu Elia. Ya ke male mo untampe komi anna saimo tu pena anna puang umbas senga komi natai kutandai umba tu mini. Saya ke rampo mi umpukalan ni ahab anna tai na apa komi manasa na pataina. Na iya te aku tau mi mengka ola bangna lako puang tempon bitti ku. Ta eraka mi dipukadan tu apa mangka kupugau tonna patay nasangi Isabel tu nabinna puang. Atu iya to kubuni tu saratu nabinna puang 50 ke simisa oi la loko sia kuparakai kuben roti solawai. Na to temo mi kua male komi umpukadan ni puang mi kumua inde sia tu Elia manasa ia napatena. Na kua mi tu Elia la leluk raka tu na puang na mintu ma dandan maritik tu kupengka olai manasa ia umpa pekitanan na kaleku te allo ia te lako kalena. Siulu tu di pakaboro lasana pung Yesu rampo inde moto tu pak basanta na ia tu di gente torro tomo pak ia moto kita tahun na puang ke tontong ki umperangi sia unnanongi tu karana puang lan mintu allo katuanta. Siulu tu di pakaboro lan puang Yesu lamen tamaki pananungan sukaran alup na puang. Ya motu dikua tumanan. Pak tu yanna dibawa dalam bahasa Indonesia di kompokade tetap pada prinsip tumanan. Bintu silu tu di pekaboro lansana pung Yesu umbendanan katonganan siaka maloloan lan misa kakosan manassa mabanda. Belan nama adin umpak butu kama birisan ondong pi mara untu mangtoen dio kaleta. Ia moto anna butung madarang dadi tu tau barani tongan umbendanan katonganan. Muiraka anna ditelle ondong pi dipakataku lagi alai tutoen dio kalena. Ia moto silu sulanasang pak tuladanan bisa dipiladai dio mai obaja. Misa atau mak bulolong dio olona puang matua. Ia te obaja mengkarang lan misa kekosan datu ia motu datu ahab. Katandan te datu ia te masaga sia umpogau apa kadake dio olona puang matua. Ia tu benena disanga Isabel. Misa to umpenombai diata Baal. Bisa bang mo di tanga to kumua
makar kaya den tau usarai sepang diomai parentana belanna ia tu datu inang tai apa nakataku sia ia nasang umpaman tantui tu mintuna mui anna talimungi to menomba lako deata tu obaja inang tai anna tibendon diomai kapatongananna lako puang matua kabarenenna obaja na pamanassa tonna mukkumo tu Isabel la urrabunni nabinna puang matua anna alai obaja tu nabinna puang matua saratu anna buni lan loko manassa tang nabudanan obaja tu sungana belanna inang iamo karatasan pena anna tu umbudanan kamatakuran lako puang matua tangia lako tolino Buddha tumintu nabang nani ma pasipatu belanna nakua podo namanda dio kalena tu kano koran sia toyan tang di pokadami ke la untumangi katuanna silu solanasang tu di pakaboro lansangan napung Yesu Buddha tau mataku umpamarorongan katonganan na puang matua belanna mataku lako tutolino belanna kamain kaolanna obaja anna pakai puang matua umpasitamui Elia tu datu Ahab na rabun nimi datu tu nabi Baal apa ratu 50 do buntu Karmel Inde moto nani puang usa bui tumai nabi iya to. Jadi siulu tu di pakaboro lan sana puang. Yate katuan ta inang paraluki tumanan batu dikua tetap pada prinsip miraka anna den tau la mesanggangi inang la tontong ki la umpudi se umpangke tu sanganna puang matua lan allo katuanta belanna tae annala sawi ki puang ke tontong ki mangando sia lan sanganna puang Amin. Ta masambayang. Sipatu sia celekan opuang makur resumanga sia ma pole paraya mati kalemi. Untanda bilangi tu mintu mamasemi siapa kabolomi laku kami mintu taumi. Ki angkaran kur resumanga opuang tu attu mibengkan belan namang kamokan opuang umbasai umperangi sia unnanongi tu sukaran alukmi adaikan ni opuang angki maadin tumanan melo lan allo katuangki kimasipa melo sia mapato lan kapatonganan sia magau melo lako padangki ma rupa tau angki tontong si kambi maserona da angki ma palele beko sanganina la tontong kanni la untale kameloan la komintu sang silurangki dan lupa opuang na yate katuan mibengkan ni laki ole melo angki maadin unnap parami tu melona la biraka tula tontong kanni umpudi sia umpakalabi tu sanga madatunmi opuang masambayangkan mati kalemi tu mintu sang silurangki inde jemaat Tangerang lalana lu kama saki-sakian batu kamaramu-ramuan batang kale kipas sambayangan opuang na kamu tula
ungkamasei sia Benny kawattaran. Sia mintu temai anak ampoki tulan nalu kapasikolan kipas sambayangan dan lupa ami Benny penamelo namelada melo na tontong la untandai tu sangami sia tontong melada melo opuang matua na iate allo iate ki serakan tumintu ketuangki anak kamu tula tontong ungkamasaikan dan lupa anak allo iate laki oleh melo ungkarang meloi tumintu pengkarangangki yamote tu pasamayangki tu tongton ki angkaran ma tete lansana puangki puang Yesu. Amin. Rampo inde moto tu panannunga melambi to temo na den upa tapada salama unolaite allo yate puang Yesu tontong pasakeki solanasang kurre sumangat.